Meni je kraljica sladoleda zapravo vanilija. Ja je obožavam. Znači, Italijani, uvjetno rečeno, nemaju vaniliju. Oni imaju kremu, la crema. Znači, to je njihov sladoled na bazi jaja i tako dalje. Možda najsličniji, ili fior di latte, možda najsličniji našoj vaniliji. A mi, našu vaniliju, pošto je ona u Hrvata, mislim, to je nekak nama dio kulture vanilija. Ja je obožavam kad sam bila dijete. I zapravo, mi kad smo kreirali našu vaniliju, jako mi je bilo važno istaknuti baš tu prirodnu aromu vanilije. I onda mi nismo upotrebljavali jaja kako bismo je prekrili ili otežali sladoled. Općenito sladolede radimo većinu njih zapravo bez jaja, baš zato što je ljeto i želimo lagan sladoled, lagani gelato. Ali zapravo posebnost naše vanilije, ja bih rekla u odnosu na bilo koju drugu vaniliju na tržištu, je da koristimo baš prave mahune vanilije. Znači mi jedan dan potrošimo kilogram mahuna vanilije koju doslovno režemo, vadimo sva ona zrnca kako se naš sladoled radi po tom slow food principima gdje je zapravo taj sladoled kad se skuha, ja bih rekla prvo, onda on mora 12 sati onako lijepo odstojati, stabilizirati se i slično. Onda zapravo mi kad te mahune očistimo i kad se ta zrnca sva kuhaju, onda te mahunice negdje moramo isto natopiti i onda one se zapravo cijelu noć namaču u tom sladoledu i tako puštaju svoj prirodni vanilin.